Hasteni joto Lukurokno Wilau Khulumaya Faru Sini TTAADC no Prai 4 bosorong wi Lukurok Maharajani Tijul Mungbai je jeng TTAADC salok tongman no logeroi tongbai mani bagai jo tono kha kaham tei khulumaya faru Blaikha hambai jeng last foreign half year ro jeng chini TTAADC chini limited fund ni bisingo phano jeng Lukurok ni bagai je samung kaham tangnani nei jatiok mani bisingo Lukurok nognai ja omhai jeng samung tangui maman no nirokno saikana rawano Sini Industries Department Sini Jubogroni income generate khainani bagai जों बरनो 600 e-auto जों बरनो distribution खायखा जे तिप्रासा बेकार तंनाय जदि auto सालावै income खायनाय हनै वानसनाय दनो बरनो जों online registration खायरवै ग्रामीण बैंक बाय tie up खायवै e-auto जों distribution रावै रखा बसकांगो बसिनि तिप्राहाम स्कीम बाहाय चालु खायजोंनाय तिप्राहाम स्कीम नि बिसिं पेनो बरनो लो rate of interest by जेता फातारो नंगना हांके 14% 12% अमा हांके rate of interest मारो फेबासिनि अरो TTAADC जों grantor बनांगया लो rate of interest by जों बरनो रखा only 6% बाहायकेनो backend subsidy बसों बरनो 75,000 अजा बरनो बांग insurance बि facility दं जेता जे auto beneficiary थेयै थांखा हांके बनि family वा जाते ओ recovery खायनानि बागै problem यानाते बनो वासोयनो जों बरनो insurance बो खाय credit insurance खाय रजा जे beneficiary थेयै थांखा हांके कोनो कारणे accident oi थै थांखा हांके बो automatically recover oi थानाय अमाहायके जों खायखा ने बनि साराबो जों खतों सिनि traditional dresses no जों promote खायनानि बागै जों जतन साइमानो चिनिति प्रासा जो एक समय वा आगतलाव थांगै रिगनाय कांवै गुरि खांके साखसानो ब्लै लाचि जागो हेबा महाराज फाइमानि यागलो जों चिनिति प्रासानि ट्रेडिशनल ड्रेस no जों जेबाबे प्रमोट खायनानि बागै जातियावखा अमताबो सुदु चिनिति प्रासानि बिसिङाव सिमिया दुनि कोबनि दफानि ब्रेदावबो चिनि रिगनाय no रिसा no kanoi masangjagai matongjabai ka omo महाराज ni wan songoi bane possible ngo hingke जों joto ADC village no equal portion khai jene regnai snanani bagoi khotong bakha ulobo continue tongnai bai kene jene health sector jene limited fund joto saimano hiaba जों hospital जों tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost paina ni phaiching thang tongo 150 bedded hospital completing thanai sakham chini bagoi bilaikhe chini tiprahai hastewo ব্যবস্থা kaham khaini ni nango bono saktharani bono nahoroino sakhamno जों नजर रखा हाके hospital जों kaisa kaham snanani chini imang bubagrani imang mo fulfill na nai tongo बाहायखेनो जों mobile medical unit जेता कामी आम साइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुं सा साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फेसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै mobile medical unit जों 6टा चालक खायो हास्तेनि थुं आम साइयाव बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरवै almost माने 6000 नि above लुकुरावनो जों मेडिकल फ्री चेकअप खायखा By can operation behind the last 2 years of free operation जों अरनियो चिनि खेरंबा hospital of खायरवै कम से कम 2000 नि above जों operation पायरखा निनि gallbladder stone हन्दि निनि तामसने tumor हन्दि बाहायरो ब्लै किरमा संसा रोगिरो operation खायजागै सक्सेस ngoi थांबायखा बाहायखेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिलि तंनाय बाहेरावनो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लेंकेट जों बरनो ब्लेंकेट बो जों डिस्ट्रिब्यूशन खायखा जे अमा हायखेनो
sini industries department tribal welfare department amake jotono janja department ni sung ya presewi khaimani haike education department of sung B.Ed training ronani bagai bosobon sung posijona sung B.Ed training ni sponsorship rawi tong borokno parbus kang bu rojawi tongnai rojawi ne thangnai amake scheme sanajak jate chini tiprasa je amosene B.Ed porenani scope maya donation roi maya rang koloya amahai tongnai ro boroni je mane low income group rokno sung selection khaiwi borokno chini education department ni hoite ek phai hai tei oneno jagao sung sponsor rawi borokno pore roi tongmani bobo chini ro omoya priseja thik bahai khene Hon'ble school sung jotono saimane asuk aigini chalok Hon'ble school asuk demand kore kheba sung tipramotha maharaj netritwe phaimani yagolok Hon'ble school blai demand bari thangka hostel ni intake capacity onek kobang bari roi ma thangka agi jeta girls 200 boys 200 khe tongmani sung phaimani yagolono borone intake capacity bari roi hostel of sung 700 jona intake capacity bari roi borono facility roi tongka ge chini bikra ro ঠিক আছে পাহাড়নি বড় রক যত লেখা পড়ানি বাগৈ আছে সেবমাই আফানো जों Hon'ble हाय हस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा थिक बाहायके जोंनि PWD डिपार्टमेंट नि हयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्र बिसिबां या 10 करोड़ तंगमानि बबाय जों मनबो साब जोनाल 10 ता साब जोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10 ता कंस्ट्रक्शन खायमानि ओ 7 ता ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी ताबावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कय दिनो जों मोनो इनॉग्रेशन खायनाय ओ स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों TTAADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जनरेशन जारा फुटबल बाय थंथंनाय रनो बरनो प्रमोट खायनायनि बागै जे जों जातियक माने अमो सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्तेव अमो हायके पहिला जोंनि TTAADC नो इवेंट कटर खायै जों TTAADC सुपर लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों TTAADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जारा रचानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनायनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रचानाय रं हासुगो तंनाय कनामा तंनाय पर्यन्त जारा सिजाया जे जोंनि जाय टेलेन्ट तंनाय रनो बरनो नायतोय तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नोखा बर जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय र ताबो बरनि केरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बर इनभाइट खायजागै रचावै पब्लिक नि बसगाङो खोनारावै बरनि केरियर न सनानानि बावै केरियर आगवै दङ अमसों नोखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनायनि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरै माखा जेता महाराजानि साकथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसोय माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खाययै चिनि कल्चर न फनोय मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरानि रूल खायजा करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि TTAADC जों फाइमानि सकां नोगजायै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तेबो ADC विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता ADC विलेज इलेक्शन खायके vote ungu chini ADC amsayo किंतु काउंटिंग हॉल ungu nini ADC बायरे non ADC area wo ge onek somayo chini त्रिपुरानि dominate area ngya henge aro jagao dispute ungu nini kok banglayo hani bangi जों TTAADC one sokha jehetu ADC village committee mane chini त्रिपुरानि bangi singke त्रिपुरानि bisingo no
amsai bisingono lekhawani bungthung hai hene chung iprasa amsayo board lekhanani counting hall khainani bahai rok ma khainai hene bahai bilogbo chung sanawi pass khaika thik bahai kene chini IC department tei tourism department ni chung miliwi chini cultural chini historical monument rok chung kwbangma identity lai protection khaini nanghi wan sowino chung jaga o chini Maharaja B Vikram nini tamasne SD Burman bahai statue rok chung sanawi chini khumlung park rok tabak sanajak tongo oro lama rok chini khumlung lama bo tongo nini Maharani Kamchan Prabha Devi nini tamasne B Chandra Manu Maharaja B Chandra Maniko hairok chung statue tawi chini history no chung revive khainani bagui chesta khai tongo chini tourism chung black chini hastewo develop khaini nango recently chung water fountain chung inaugurate khaika Maharashtra ni yaktei north east ni jotoni chai mane naithopok tei kusupok chini water fountain Maharaja ni sakthar mumbai ni chung NHO recently tabak chung TTAADC ni bobon chung Shillongo khaini hine long time chini project pending tongmani recently tabak sanction hingkha asa khaibe chung Shillongo jagaro clearance chung thangkha hingke phanto sanction paijak almost 5 crore ni chung TTAADC bobon nokbo samung tangmanai chung 5 crore ni simi bono project proposal lohmani oma haike chung chini tiprasano jate phatar haste obo porenani medical treatment ni bagoi thangui subida manajak oma hai appreciate wito bai kene chini industries department bai chung Tata Stripe by Tata Group ni hotel management chung sanawai tongo tabo oro jaga chini khomlo tamo sinai narwai tong thai jeta tongmani aro jaga hotel management ni training center kholokna ni bagoi tabak samung starting tongo